uNkulunkulu ekwazi ukuthetha directly nami. Ayoko kuyiblessing enkulu bafowethu. Anikwazi nokuthi ngakubala ndithini. Uma uNkulunkulu ekwazi ukuthetha directly nami. Because lento le iloku isenzeka but ngelinye ilanga. Ngelinye nje lamalanga. Wonke umhlaba usazoyibona. Wonke umhlaba usazoyibona. Noma ethi indlela inde kangakanani kodwa phambili kulasi yakhona. Phambili kulasi yakhona. Soze sifike la sifuna ukuya khona. Ngoba kwesinye isikhathi uyajikeleza kuNkulunkulu ujikeleze kanti uyifuna ilapha eca kwakho. Ujikeleze kuNkulunkulu kanti into uyifuna ilapha eca kwakho. Yamo. So bafowethu uNkulunkulu khona ekseni. uNkulunkulu mina kwelami side angeke ngizothi uNkulunkulu anifuna ukukhuluma kakhulu but uNkulunkulu khona ekseni no matter wena uthini la ukhona no matter ucabangani uNkulunkulu khona uNkulunkulu uyaphila uNkulunkulu uyicreator uNkulunkulu wadala amazulu wawudala umhlaba uNkulunkulu uyicreator everything everyone okhona emhlabeni yabo uNkulunkulu kungenzeka ngelinye ilanga akhulume ematyeni kungenzeka ngelinye ilanga uNkulunkulu akhulume esibhakabhakeni kungenzeka no matter bangathi izikhathi zokugcina no matter bangathini kodwa ekugcineni uNkulunkulu uzobe ekhulumile la akhulume khona because sonke noba singamrejecta sithi asimfuni sonke singaba kaNkulunkulu uyathanda awuthandi you don't have a control about that nothing you will do no matter urishi kangakanani sonke nje singaba kaNkulunkulu no matter message ungathi uyayirejecta no matter ungathini udaliwe that's it sigaba kaNkulunkulu nje sonke ungabona ungathi unamandla kwamanje ungabona nje unamandla nje kwamanje this is not going to last forever this one le flesh lena entwezi le glamour lena nele fame nalentoni it's not going to last forever no matter ungathini uthi nasezulwini uzofika wenze the same thing uNkulunkulu medecide ngapha ezulwini ukuthi zonke isoul nje manje ziyama akunalutho ozoyenza khona ukukhuluma kwengelosi bafowethu ndiyakhumbula umuntu wakwanibalisela 5 years ago ingelosi ifike ikhuluma naye eyibona eyonto ikhona bafowethu mina zanda aba nevision yengelosi anifuna ukuniqhatha bafowethu azange ndaba nevision yengelosi angenigaranta ukuthi angenibe nayo angenigaranta ukuthi angeke nibe nayo eyibona lo muntu ebheke ngoC ingelosi ekhuluma nayo la nikhuluma ngengelosi la anikhulumi mina into ekuthiwa hayi Simba intsomi ingakho neziprofetho zami xa niprofeta umuntu ecabanga ba intsomi umuntu ecabanga ukuthi hayi edapi eyibona lo ingelosi uyaphila umuntu wakhona eyibona eyijongile ingelosi anikhulumi ngezilwane la onikhuluma ngejacaranda into ezincinci ezincane anikhulumi ngomkhakha wezilwane la no matter isilwane sakho sikwenza ukuthi ucebe kangakanani no matter sibhosi kangakanani phezulu kwempilo yakho la ngikhuluma ngoNkulunkulu la eyibona ingelosi ekhuluma nayo eyiphendula ezonto zikhona ezonto ziyenzeka I know ukuthi most yabantu bangakhuluma ukuthi ingelosi zagcina ukufika koElijah phela bayacacisa phela yabona xa belungisa indlela zabo zokuyesihogweni bayacacisa ekancane
ubabona ngokurape, ubabona ngokuba nezigubhu, ubabona ngokuthwala, ngokuba nering ezokuthwala. Kodwa xa becacisa, you know, ama-angels agcina ukufika ngesikhathi sabo Moses. You have to believe. Akekho umuntu emhlabeni, there's no one uNkulunkulu angakhuluma kuye lapha emhlabeni ngaphandle kwami. Beva nje kanjalo abanoNkulunkulu bayafisa nabo ukuthi uNkulunkulu akhulume kubo, because they know i-blessing yokuthi uNkulunkulu akhulume kuwe. Mna nothing endiyifunayo ngaphandle kokulingena izulu likaNkulunkulu. Yes, emhlabeni ngaphila, ngaba nazo zonke ipower, ngaba nazo zonke izinto, but ukulingena izulu likaNkulunkulu yinto endiyifunayo. Eyona nto endiyifuna emhlabeni, ndisho kuNkulunkulu, ndiyakubona ukuhlakanipha, ndiyakubona ukuthini, ukulingena izulu likaNkulunkulu. Abantu bayathwetyulwa bafowethu. Do you think wena after Ricky bezibulala ngendlela abazibulele ngakhona, yes, we can say depression, we can say whatever, but at the end umuntu uyayithatha ijeni bafowethu, imxake, imdepress, ngoba sesijeni ezikhathalisayo xa beqeda bakuthwebule futhi masowufile. Usayosebenza oginimba, usayosebenza, usayosebenza. Ndisho even nabantu ababaphahlayo, those people, sengathi before umphahla ungakuyamba uyohlola nje nakufafa ndathi ngokulento, ungahamba uyohlola nakubani, uyahamba uyohlola ukuthi lo muntu omphahlayo uright na ukuthi umphahle. Uyohlola mhlambi nakwinyanga, futhi ngathi ungahlola kuba prophet nenyanga, ungahlola nje ebantwini ochola ukuthi abamazi, mhlambi kubheka abantu abangamaziyo. Uyahamba uyohlola ukuthi lo muntu lo ufanele nawe kumphahla. Xa ndisithi mna o-AKA aka weza la kum, abantu bathatha ukuthi hayi aka li-celebrate bengamazi nokumazi. uSimba eGoli uhlala le, u-AKA xa ifike befike le Sandton. Kuyanyiwa kwa-spirit world bafowethu, afterlife. We don't need to die ukuthi sibone. We don't need to die ukuthi sibone, because you can communicate nama-spirit siphila. If you know if unyani upowerful, unless ukuthi wena uclaim ukuthi upowerful, asiphiwa ngokufana bafowethu emhlabeni. Mna ezilo uNkulunkulu esakhuluma kum ndijabula kakhulu, mna ndibonga kakhulu. Ngelinye ilanga futhi nawe I wish ukuthi ujabule nawe, ubone the way ndibona ngakhona. Ungasho ukuthi izikhathi zokugcina, ungasho ukuthini, ungathi kusasa kuyagwetywa, ungathi 20 years 100 years kuyagwetywa, ungathi billion. Ebafowethu indaba yakho, ungakhuluma whatever ikhuluma, indaba yakho. Because at the end abantu always xa kunento enhle enzeke emntwini, kuthiwa izikhathi zokugcina, ijealousy. And uyabona mawuzoba nejealousy kuNkulunkulu, yes, usuke ubonisa ubuqhawe bakho ke. Andifuni ukuqhatha lapho usuke ubonisa ubuqhawe bakho, but unejealousy endaweni erongo kwi-creator yakho. Yebo, ubuqhawe abantu bayathanda abantu ukutesta ubuqhawe bafowethu. Mawunejealousy kuNkulunkulu, mntana sekhaya, yazi ukuthi la uyakhona isihogo ungane wathetha wathi
bahambile obani okhokho bakho bathini isihogo besingeke kuthiwa kunesihogo kanti kuyadlalwa isihogo sibona usaphila emhlabeni bengeke kuthiwa kunesihogo kanti ayikho nto bengeke kuthiwa kunezulu kanti ayikho nto bengeke kuthiwa kunoNkulunkulu kanti ayikho nto so bafowethu vele abantu bathanda ukutesta bafowethu andifuna ukuqhatha abantu bathanda ukutesta bathi uNkulunkulu xa ekwazi ukuthi ebantwini bonke emhlabeni sine-billions of people akwazi ukuzoshuza uSimba akhulume kuSimba ukhuluma uNkulunkulu Almighty hayi bafowethu lisho nabashaya amathambo washayeni kumanje lapho ninikeza imvume lapho kuve ukuthi uNkulunkulu ukhulumile na nabashaya amathambo washayeni so iyo into benifuna uzoyisho nje guys ukuthi a blessing kaNkulunkulu so that's why bengisisho ngisithi mina abantu aninankinga nabo shema futhi akuyonto kuthiwa mina beninenkinga but kade besethusa nje into abazikhulumayo basethuse kakhulu but into esimple ukuxolisa nje uNkulunkulu uxolise nje nasebantwini wenza nje kuphela noba ngu-live oyibukele uyibukele ongayibukelanga ayibukelanga but wenza nje noba kuphela ngu-live noba ivideo uthethe ukuthi wena iyaxolisa because at the end uNkulunkulu methu uzokushaya umhlaba wonke ubona kusho ukuthi i-social media izobona wonke umuntu uzobona ukuthi wena uNkulunkulu uyakushaya yabo kade njonga indlela zikaSathane kancane senizovala live uSathane akunikeza ifame ne uSathane akunikeza ibillions akunikeza iprivate jet uSathane akunikeza imali yonke like into zenzeka ko Puff Daddy into zenzeka ko R Kelly Billy Cosby into zenzeka ko Jay-Z ko Beyonce bafowethu uSathane akunikeze yonke into esiyifisayo emhlabeni xa iqeda uSathane akurejecte njengenja bheka oTom Cruise xa iqeda nje uSathane akurejecte njengenja bheka oTom Cruise ukuthi baphi ngoku bheka oPuff Daddy ukuthi baphi ngoku jonga abantwana bakaSathane ukuthi baphi ngoku this thing is exist abafethu 100% uSathane can speak uSathane uyenza izinto zenzeke not umdlalo nje wezinto ukuthi kufanele ukuthi ziphansi ukwenzeka uSathane akekho oversee nje kuphela akekho nje oversee nala ukhona la around wena nobuphi ukhona around wena somewhere ukhona kwi-live awukho kwi-live bheka o-Uncle Vic o-Malmu Victor bahambe njani bheka o-Ricky bahambe njani bafethu uSathane yinja uSathane ngudoti jongo Sifiso Ncwane kade bethi xa behlabelela uve na ukuthi yavuseleleka uzukhala uyi-1 ukhala uyi-1 usho ukuthi uNkulunkulu nami nipholisa amanxeba uve kabuhlungu that time bheka namhlanje ukuthi uSathane ubabekephi kwenzakalana uSathane yinja bafowethu shuza indlela zikaSathane kodwa uyazi ukuthi le ndlela lo ishuza indlela engenampilo
yeke indlela kaNkuluNkulu ububalisa zonke izitori ozibalisayo. Ushuze kaSathane, uSathane yinja. Sathane ngudoti, uSathane irubbish bafowethu. The almighty Tom Cruise, a bebo fish ongathi uyahlanya. It's because of iwork kaSathane. That thing is a ritual. That thing is a ritual. Igama lakhe kumele lazwe all over. Ngoba uSathane xa ifuna ukumprotect yamprotector. Ngoba uSathane xa ifuna umnikeza yonke into yamnikeza. Xa iqedwe uSathane omlahlele ejele amvithize. Kade semglorify uthi mawuthi kuthi uTom Cruise ya release uvo ngathi yaphambana ekhanda. Uvo ngathi ungazibona usesinema kumanje. Sathane yinja bafowethu. Take uSathane mawufuna. uSathane ukhona, uSathane ya exista, uSathane yaphila. If wena awukaboni light kaSathane or awukaboni any clue ngoSathane, usazobona ngenye imini. uSathane yinja bafowethu. Mina nibonga umusa kaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu akwazi ukukhuluma kimi. Senzovala nje ulive bafowethu. Senzovala nje ulive. Ndibonga umusa kaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu akwazi ukukhuluma kimi. uSathane bengakhuluma ngento ezishayinayo kimi. uSathane bengakhuluma mhlambi kimi, but uNkulunkulu washuza ukuthi akwazi ukuthi akhulume kimi from ebuncinane bami until namhlanje. Ndithi namhlanje mengisenza izinto ndizenza ngokuhlakanipha, ndizenza ngokukhula, ndizenza ngokubheka. Andifani nangobe ndimncane. And naye wanibekezelela uNkulunkulu futhi usazonibekezelela ngelinye ilanga umhlaba usazobona. Ngelinye ilanga umhlaba usazobona. No matter uthini la ukhona. Ngelinye ilanga umhlaba usazobona. Indlela zithu, indlela kaSathane, indlela kaNkulunkulu. Only two ways. Only two ways. Only two ways. Nothing ukuthi indlela mhlambi ububala indlela zithu, indlela kaSathane, indlela kaNkulunkulu. So umsebenzi wamadlozi ndenza into bekumele ukuthi ndiyenze. oDavide xa besilwa ndiphinda futhi senzovala. oDavide xa besilwa ezazimpi zebezilwa zebesenza into bekumele ukuthi bayenze. Sathane yinja bafowethu, Sathane ngudoti, Sathane andaba ngingamdescribe kanjani but ndisho ukuthi ipicture ninayo apha enhloko. Ipicture ninayo apha enhloko. Cabanga bafowethu uthi sowugaine ifame yonke emhlabeni. Yabo. Uthi sowugaine ifame yonke emhlabeni, ugaine amandla wonke, uhlonishwa. Xa uhamba nje uyamanyelwa, udibana na all those big people, yabona abantu abakhulu emhlabeni. Sathane vele akuhlaze nje ukuthi akuhlaze nje ukuthi wena ulalo fish, okayibona phi into okuthiwa kulalo fish. Yonke into wena iyavithiza, yonke into iyavithiza. uSathane bafethu andazi ke la eSouth Africa kubhlungu, bafa bebancane. Mekwajoyina nje iLuminati uyafa. Mekwajoyina iLuminati uyafa nje emncane. Wathatha isithwalo nje kuba into imix nje enyembi. Kungendlela uSathane asebenza ngakhona. And also uSathane kunabantu akhuluma kubo. Kunabantu yabona. So indlela zethu
ukuthi wena ukhethe iphi, ukuthi ukhethe iphi. Vele into nento inama-agent wayo, ananoma ningayibiza nge-agent noba ningayibiza ngantoni, into nento inento zakhona manje ndingathini, andaba ningayidescribe njani. So bafowethu and uNkulunkulu anibusisa, uNkulunkulu abe nani. Kwabalahlekeleyo bafethu, kubhlungu nyani, kubhlungu ukubona abantu abaziwayo behamba ngesibhamu. Kubhlungu ukubona abafethu abantu abaziwayo behamba ngesibhamu. Ilento leyo ukuthi i-social media akumelanga i-social media isikhathi esiningi uyithathe njengomdlalo. And enye into futhi endifuna ukuyisho senizovala bafowethu, siyazi ukuthi sonke imali siyayifuna, vele siphila emhlabeni, but ndiyacela ukuthi ningazitry into zama-group, into yakho ungekho sure ngento yenzayo. Ungathi mawulapha abantu, kakhulu abantu nabalapha abantu, ungathi mawulapha abantu ujahela ukuvula ama-group ngenxa ukuthi ubona oSimba, ubona obani besenza ama-group. You understand? Abantu bohlangana ngawe, abantu bokususa emhlabeni mawungacingi, ukucinga kwakho mekukuncane. Siyabonga lapho osise Soweto, eqala ukuthola ke igift efana nale. So abantu bokususa abafowethu mawunganakanga, ungajaha ucreate ama-group ayekele thina abantu esaziyo ukuthi xa sikufaka egroupini sikufaka for intoni, kwenzakalani. Uyabona? So ungajahi ucreate igroup la ukhona, lapha abantu ngokwepace yakho, mawulapha umuntu lapha umuntu ngokweqiniso. Uyabona? Xa ingasizakali phinda ulokumsiza. Ungathi nawe kusasa ngoba ubona uSimba enebhengela ube sowuqala usithi nawe ubona uSimba enebhengela enegroup, ube nawe sowucreate into yakho, ube sowufaka abantu egroupini. Ngoba along the way bazokubona abantu ukuthi lento le uyenzayo udlala ngabo. Xa beqeda abantu bathini, bakushaye. Abantu sebedlala ngesibhamu kulamalanga, ayisekho into okudlalwa ngayo ukuthi hayi kudlalwa ngenduku, kudlalwa ngantoni. Sekudlalwa nje ngesibhamu nje kuphela kulamalanga. Yabo, create igroup, bangumprofeti ungumelapho intoni, create igroup uyazi into oyenzayo. Yabo, create igroup uyazi into oyenzayo. Ungacreate igroup ngoba ungeke uhlulwe nguSimba. Bokushaya abantu, uyofa umncane. Kube sekuthi uyabona ke nazi ke izipho zabo ke abenza izinto kumele ukuthi bazenze. Uyabona ngoku naba bagangalazile la balele la. Uyayibona? Thali lithuna omnye wayezenza ihlakaniphi lo. Wavela create igroup, waxoka wathi yena ioil yakhe iyasebenza, ibhangela yakhe iyasebenza, utyuwa lakhe liyasebenza. Waxoka wathi yena thatha ilitye liyasebenza. Ungacreate igroup ungayazi into oyenzayo. Ibhangela xa nisithi bafowethu ndilenza ngokusezingeni, andijoki, no joke. Uzobona ubufakazi ngo-2025 ndisebhizi ngabo kwamanje. You understand? Ukulungisela i-shooting nantoni. Ndisebhizi ngabo ubufakazi kwamanje. Ungacreate igroup uthi yathwalisa. Ungacreate igroup uthi unezigubhu melapho wendabuko la ukhona. Bokushaya abantu, bokuphahlaza abantu. So ndicela kakhulu bafowethu, nocabanga kancane, ngicela ukuthi after lo live umelapho wendabuko ayicabange lento ndiyishoyo, nomuntu ocabanga ukuzenza umelapho wendabuko
ayicabange lento endiyishoyo. Igroup ifuna izikhokho, ifuna thina esazi ukuthi senzani. Yabona manje banilinganisa abantu abaninzi nabantwana abaninzi bafaka amabhangela. Ndiyijongile lonto kakhulu la eCarltonville, ndiyijongile. But ibhangela labo alikho special njengelam, because elam ndenza izinto ezazisenziwa just ukunigqithisa nje kancane ngoJobe. uJobe kwakuyindoda eyayicebe kakhulu. Ithi iBhayibhile uJobe wayehlala enza umnikelo kuNkulunkulu. Do you understand? So that's how I create ibhengela. Umcebo kaJobe ngumcebo ongawutrusta. Umcebo ukuthi ongakwazi ukuvula igroup. You understand? Xa abantu xa ubanikeza into kaJobe engenze into endibize ngegama, ngoba naye wayesenza into kwakumele ukuthi ayenze, hayi ukuthi uJobe wayethwele. Isithwalo sibi baphi namhlanje? Bashona bebancinci, baphelele endleleni bajahe ilumenathi. Athi mina ndili 666, kusasa gone. Usathana umlahlelephi? Usathana umlahlele ethuneni, usathana umlahlele ejele. Kade simpraise lo muntu lona ukuthi umhlaba wonke, zonke inhlanga zimpraise. Usathana emnikeze yonke imali. Namhlanje usathana ubalahlele ejele. Ubalahlele ejele namhlanje. Namhlanje usathana ubalahlele emathuneni. Kade praise lo muntu, kade ethola yonke imali. Othabo best abaphi nezithwalo zabo, ngoba uyahlala kulama mansion udrive zonke izimoto ezinhle, kodwa usathana egcina nokulahlela lapha, okulahlela ejele. Uthi mase uthi ufuna indlela yokuphuma ngenxa yezihlungu zokubulala abantu, ngenxa yezihlungu zokubulala abantu, mase kumele ukuthi uphume, sekunzima ukuthi uphume. Kanti uNkulunkulu lithi iBhayibhile noba uNkulunkulu ungaya ejele, uNkulunkulu uyakukhipha. Lithi khona la elinye ivesi elithi uNkulunkulu lento ingelosi yakhipha umuntu ejele, yavula amasango. uNkulunkulu uyakukhipha, mina ndikubone kaninzi lokho. Ngoba uNkulunkulu akavani nantoni nokungcola. Xa ikusejele isikhathi esiningi uNkulunkulu, isayede ejele mhlawumbe kunomuntu oyomguqula, kunabantu oyabaguqula ejele. Is-either kunabantu oyabaguqula ubatshela iqiniso ukuthi uNkulunkulu ukhona, ngoba uNkulunkulu ufuna ukupraiswa, uNkulunkulu ufuna ukupraiswa. Hayi ukuthi nipraise amadlozi bafowethu, hayi ukuthi nipraise amadlozi, vele ndinawo, nifuna nje ukukhuluma iqiniso nje. Akekho umuntu ongenadlozi, nifuna nje ukuthi niphumele nje libala nje. No methe umuntu wakhona ngathini, akekho umuntu ongenamadlozi. Ingakho mina xa ninikeza umuntu ibhangela, ndibuyisa lamadlozi la protectayo, ndibuyisa lamadlozi la anikeza umuntu umcebo, ndibuyisa lamadlozi la anikeza umuntu ukuphila. Ngoba khona abantu abahamba nje nedlozi othola ukuthi mhlawumbe lidlozi nje, omunye liyamvikela pha napha, omunye limgadile. Nibuyisa lamadlozi la aphethe izinto zakho, ngoba abathakathi xa bekuthakatha ngemali, bakuthakatha ngemali ukuthi bashiftisa lamadlozi aphethe umcebo wakho. Ayikho into eshiftisa, kushiftiswa nje lamadlozi aphethe into zakho. Ingakho bese emathuneni akokwenu xa ngaba sebefuna ukubetha kahle ukuthi le mali yokuretire mayiphele. So nibonga ukuba other side bafowethu, nimtshele noshumayelayo next time ukuthi nibonga ukuba other side, ngoba kune-light endiye ndazibona nami pha napha, but nami bendigqithisa umsebenzi ebekumele uba ndiwugqithise.
bafowethu, uNkulunkulu mongaba ummoshile uyaxolisa. Simple uNkulunkulu. There's no other connection, there's no ritual that we do kuNkulunkulu. Siyaxolisa. Ingakho kuthi uNkulunkulu uyathethelela. Umthandazo ojulileyo uzofumana la kuthiwa uNkulunkulu usithethelela izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. That's simple. uNkulunkulu ba peaceful after that. And xa iqala uNkulunkulu exola uyazi ukuthi into zakho ziyalunga. uNkulunkulu nje uyaxolisa. Simple bafowethu. You don't do a ritual. Awuxheli inkomo xa uthi uxolisa uNkulunkulu. Awenzi izinto ezigeza mothi uxolisa. Simple. Lithi bafowethu bafowethu uNkulunkulu uyaxolisa. Nini enilaziyo eliveseli? Nini enilaziyo elivesi? Simple. Mawuqeda ukwenza njalo uNkulunkulu uba right. Ingakho kuthiwa andazi ba kusamele nibiyele kancane eBhayibhelini la kuthi usithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Umamela umthandazo ojulileyo, umthandazo kaNkulunkulu. Uyabona? uNkulunkulu uyaxolisa nje. Simple bafowethu. uNkulunkulu ndenze wrong ndiyaxolisa. uNkulunkulu uyakuthethelela. Uthwele. Simple. Xolisa uNkulunkulu. uNkulunkulu uzozifumana indlela zakho zokuthi isithwalo sakho sehlisa njani. Uyaxolisa. Simple uNkulunkulu. Uzozithola indlela zakho zokubuyela back ukuthi ubuyela njani kule esimeni sokuba ngumuntu. Do you know uPuff Daddy ukuthi umzekelo wonke umhlaba mawubheka uPuff Daddy uyasaba. Ngifuna ukunenzela nje into encinci senzovala live. Wonke umhlaba uyasaba bafowethu. Xa ubheka uPuff Daddy ucabanga into ezininzi. The day uPuff Daddy angathi uxolisa kuNkulunkulu, I'm telling you usathana ngakwata. Usathane ungaze ubone into ezingenzeka. The day uPuff Daddy angathi mina ndixolisa kuNkulunkulu, uNkulunkulu ndimone kakhulu. Ngoba uNkulunkulu uyothola zonke indlela zokuthi uPuff Daddy abuyele. And kungenanto engambulala. Yabo. Ngoba uthi noNkulunkulu eBhayibhelini uthi noba ungawuthinti umphefumulo, noba ungayithili inyama yakhe kodwa umphefumulo ungawuthinti. Ayikho into yenziwa kuNkulunkulu ngaphandle kokuthi nje uthi uyaxolisa. uNkulunkulu ufumana zonke indlela zokuthi ubuyele. So mina ngithanda xa ngishumayela bonga ukuthi lento lena at least ingene ebantwini bafethu nabe ningazi ukuthi ndiyashumayela. Kumnandi ukumamela umntana kaNkulunkulu isikhathi esiningi. Thina siyamthanda uNkulunkulu endo nzoloko ndiyisho mina. Yabo. But khawenza izinto ngokweqiniso, ungenza izinto ngeacting. Yenza izinto ngokweqiniso. Simple. Shumayela uNkulunkulu. Siva ukuthi ushumayela uNkulunkulu, not ukuthi ubheke imali, not ukuthi uya actor. Shumayela uNkulunkulu. Akuna ritual bafowethu. Ayikho iritual eyenziwayo ukuthi ubuyele kuNkulunkulu. Uyasho ukuthi uNkulunkulu ndikonile, ndiyaxolisa. uNkulunkulu ufumana zonke indlela zokuthi ubuyele kuye. So bafowethu uNkulunkulu anibusise la nikhona. uNkulunkulu anibusise. Siyabonga kakhulu isikhathi senu yokuthi nibe nani, benisathanda ukuba nani. Mina uNkulunkulu ndimthanda kakhulu mina bafowethu. Ningaba disappointed xa ngaba esithi uNkulunkulu Simba ndithethe kuwe ngoba unithanda but awunguye umntanami. Ningazibuza umbuzo ukuthi wena uNkulunkulu njenge creator yami, why you waste your time ukuthi uzokhuluma kum from ebuncinaneni bami
until namhlanje. Akukhulumi lana idlozi lami, akukhuluma amadlozi wami, akukhuluma imimoya, kodwa kukhuluma wena and wandiyekela nje ukuthi ngilahleke nje ukhona and ukhuluma kimi. I'll be very disappointed kwenye level bafowethu. I will feel ongathi even noNkulunkulu ngomineyo, I can even say noNkulunkulu ukuthi ungusathane ngomineyo. I can say even noNkulunkulu ukuthi ungusathane. You can't let me like ukuthi ndidrown ukhona uNkulunkulu. Abantu bayadisappointa kodwa wena udisappoint. Abantu bakulahla kodwa wena awulahla abantu. Ngusathane kuphela olahla abantu, ngusathane kuphela ofaka abantu emajele, ngusathane kuphela obulala abantu bengakwazi ukukhanya kwaNkulunkulu, bengamazi uNkulunkulu. Because bakhohlisa ngemali, bakhohlisa ngemoto ezinhle, ebakhohlisa ngeluxury life, ebakhohlisa ngama private jet, ebakhohlisa ngomcebo wonke emhlabeni. Ukuthi abantu bavaleka amehlo bangabona uNkulunkulu. Usathane kuphela bafowethu olahla abantu, ngusathane kuphela ovala abantu amehlo. uNkulunkulu akayenzi mistake. uNkulunkulu usithanda sonke, uNkulunkulu wasidala. uNkulunkulu imistake akayenzi. So ndimncinci bafowethu nami belilinde ukuthi ndikhule. Ndakuthanda ukuround entweni zasezweni. Oko ndakuthanda laze ndakusho naNkulunkulu nathi uNkulunkulu nami yabona manje ndiyabona uba ndiyaprofetha nyani. Ndiyabona futhi izinto ndiyazenza because bese mina icaweni nami bekushiwo mina kuthiwa amandla amangaka siyawaqala because bongokwazi nokuzifihla ngoba uyothi ngokupha phezulu. Ndizothi mase ngiqala sendiphakamisa lamandla ubone na ngopha phezulu ukuthi hayi khona. And that time uthi monibheka ndile ku Sunday school lezantsi. And not ukuthi ndenza competition nawe, is just ngalamandla lana. So bafowethu ungalindi ukuthi ube ne mistake ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyokwenzela ifavor ukuthi akunqande. Ungalindi ukuthi ube ne mistake. Uyabona? Ungalindi ukuthi ube ne mistake. Ngoba kuyokwenzeka ukuthi ogcotshwe uNkulunkulu sometimes uthole ukuthi mhlamba akakuboni nokukubona ngoba nawe awumboni. Uthole ukuthi umuntu ogcotshwe uNkulunkulu akakukhonzanga ngoba uNkulunkulu uyana ngabantu abagcobileyo ukuthi bakukhonzile na. Uyana ngabantu abagcobileyo ukuthi bakukhonzile na, bayakucinga na abantu abagcobileyo. So guys, xolisa uNkulunkulu. No matter awenzi ngemagic. You don't do ngemagic. Xolisa uNkulunkulu. Yenzile abortion. Xolisa uNkulunkulu. Uyenzile into errong. Xolisa uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna nje kuphela uxolise. No ritual mntana sekhaya, believer mina. Njengoba ndiniphakela njengomuntu uNkulunkulu akhuluma kuye. uNkulunkulu uyoniva lana ikhona. uNkulunkulu ulokweze ifumana lento ifana negift. Uyabona abantu abagifted like uShaka. Ake sibhekene uShaka njengoba kuzo season 2. uShaka mombhekisisa kahle uShaka xa bemcreator. uShaka uzalwe negift. You understand? Uzalwe negift yobukhosi uShaka. uShaka uye wahlupheka wakhulela emizini, wahamba ehlala, wahamba ethini. Igift yafumana indlela yokuthi imthole uShaka. Igift yathola indlela yokuthi uShaka imthole. You understand? Yathola indlela igift ukuthi imthole uShaka. So mawubheka abantu abagifted, always
indlela izoba khona ukuthi igift yakho ikuthole. So noNkulunkulu xa ikuxolela uyaxolisa manje, izotholakala indlela yokuthi izinto zenzeke ngendlela eright. Indlela always izotholakala. Hayi ukuthi maybe nawe sewufuna ukuthi kube ngathi ngokuthwele. Awufundi wena ebantwini abathwele ukuthi kwenzakalani. Awufundi ebantwini abathi bona bazilluminati ukuthi kwenzakalani. Awufundi kwezitori ezenzakalayo. Ngoba kuthiwa sometimes omnye umuntu ohlakaniphile uthi indoda mayisiwa ithi ungahleki ufunde. Wena ufundi la ukhona. Khuluma ngama-giant la. Khuluma ngama-giant la uTom Cruise. Khuluma ngama-giant oPuff Daddy baninzi. Wena futhi unelist engcono ukudlula le yami. Wena ufundi. Bafowethu ake ndiyishiye indawo. I know ukuthi kusemnandi. I know ukuthi kusemnandi. Xa kumele ukuthi wenze into ekumele ukuthi uyenze. Ndike ndathanda bekhulunywa ngibaba Mageja senizovala xa nibukela ivideo yakhe. Uthi kuyenzeka sometimes ubone umuntu ethwasa, ubone umuntu esenzani. Ubone umuntu kusasa akasesisi sangoma. Kanti omnye hayi ukuthi uzilahle ngoba zingasebenzi. It's just ebegqithisa isiko ekumele aligqithise ebantwini bakokwabo. Ukhumbule inhliziyo yakho mayilunge kakhulu ilungele uNkulunkulu. Nabantu abadinga usizo lakho abangasekhoyo bayayibona ukulunga kwayo inhliziyo yakho. Bayayibona ukulunga kwayo inhliziyo yakho ukuthi no masike sicela ukuthi lo mntana lona akasigqithise ngoba kunento esasingazange sizenze kakuhle sisaphila. So ndiye ndayithanda kakhulu into ekhulunywa beyithetha ngibaba Mageja. Ndawova nomoya wami uphila xa ithetha kanjalo sithi kulokho ndikushoyo. So nanga omnye lana ndifuna ukumva. Uyabona. So bafowethu sibonge kakhulu. uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyaphila. uNkulunkulu bafethu siyamthanda kakhulu eSouth Africa. Noba abanye babafowethu nodadewethu beoverseas, kodwa uNkulunkulu siyazi ukuthi uNkulunkulu ungumdali wamazulu nomhlaba. Uyabona. Siyakholwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu mina anikaboni nomhlane wakhe bafethu nobe niqamba amanga. Kodwa ndiyakholwa ukuthi bakhona abasazowubona umhlane kaNkulunkulu njengoba wake wabonakala na before. Kodwa ilizwi lakhe ndiyalazi. uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyaphila. uNkulunkulu uyakhuluma kimi. uNkulunkulu uyakhuluma ikancane. Ngoba uNkulunkulu ubheka inhliziyo yakho. That's why uNkulunkulu ungakwazi ukuzifihla ngoba uNkulunkulu ujonga inhliziyo yakho. So bafowethu ukhumbule ukuthi uNkulunkulu uyaxolisa nje kuphela. Makunezinto ozenzile ezingalunganga uzoyifumana indlela. uNkulunkulu akehlulakali. Uyoyifumana indlela yokuthi into zakho zilungiswe ngendlela ofuna ngayo. Wenze iabortion uyaxolisa. Wenze into errong oyaziyo ngoba siyayazi into errong neright. Uyaxolisa nje kuphela uNkulunkulu. Uhambile uthi uzama ukuthwala ungubhishopi, ungumfundisi, uyaxolisa nje kuphela uNkulunkulu. Uyokwenzela indlela zokuthi uxhumane noSimba. Amsebenzise uSimba ukuthi wena yonke into yakhe ilungiswe.
because abantu sebekholwa kakhulu eSouth Africa ukuthi uNkulunkulu akekho. Abantu even umhlaba wonke sebekholwa kakhulu ukuthi uNkulunkulu akekho. Into ithi Isaiah 59 ifana niqamba amanga. Uthi zizono zenu ezindahlukanise nani. Hayi ukuthi andisisisoni nami ndisisoni njengabantu bonke. Kodwa zizono zenu ezindahlukanise nani. Ayikho into eyiritual ozoyenza. Noma ungakwazi ukuthetha ukhipha amagama. Thetha ngenhliziyo uthi ndiyaxolisa uNkulunkulu mongakwazi ukuthetha ungaze ubhale naphansi. Mekuthiwa ukwazi ukuthetha ngoba undiva mhlambi lokho endikukhulumayo. Uyaxolisa kuNkulunkulu uthi nje kuphela iyaxolisa. uNkulunkulu ayikho into ayidinga kuwe ngaphandle koxolo. Naye ubrother Enigma lona ndamtshela ndathi ndicela nje kuphela belo Chris necrew yonke ngento sebeyenzile baxolise ngoba sebemkwatisile uNkulunkulu. uNkulunkulu mekwata akakubulale. Kodwa uSathane ukuhlafuna njengeshephisi. Xa eqeda ukugibisela ejele. Xa eqeda ukugibisela ethunini. uNkulunkulu mekwatile akakubulala ungaba exposed ungaba njani ngoba uNkulunkulu ulinde kuphela ilizwi elithi kuwe ndiyaxolisa. uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba uqibile. uNkulunkulu uzozifumana indlela zokuthi akubonise ukuthi ndikuthethelela. Igift yakho iyazifumana indlela zokuthi kusebenzise. Nomethe ungadabuka emndenini ohluphekayo, nomethe ndikhuluma kanje ubethwa sisimo kunzima phezulu kwempilo yakho. Igift iyayifumana indlela noNkulunkulu uyayifumana indlela yokuthi akuxolele nokuthi ubone ukuthi ukuxolele. Anikhathala ukuthi ubani uthini bafethu ezilo uNkulunkulu ekhuluma kumo. Phela uNkulunkulu akakhulumi kuthi, ukhuluma kimi ndingoSimba. And uNkulunkulu ngowethu sonke. Uyamreject uthini uze creator this one. This one is a creator. Anikhathala ukuthi uphuphe amadlozi kanjani unamadlozi amakhulu kangakanani. This one is the creator. Uyabona. So that's why ngazange ndigiye ngike ndabona enye video abantu beyithande kakhulu almost in few days yahita zandiyithenge nokuyithenga ivideo yakhona yahita around hite kakhulu. Lot of people becabanga ukuthi abantu maybe ndihleka ubrother Enigma vele ndingumprofeti mina xa ndithetha into ivele izokwenzeka. There's no chance ukuthi kuthiwa yenzakalanga and most of the things is not ukuthi bezivele zizokwenzeka. Ingakho umuntu ndikwazi ukumnikeza ichance ukuthi xolisa because isengashintshwa lento loboyicabanga ngawe nalento bayicabanga ngawe isengashintshwa. Kusengashintsha ukuba ngumahosha kwakho ube ngumfazi oqotho, ube ngumfazi onomzi wakhe, ube ngumfazi othanda uNkulunkulu, ube ngumfazi oright. Kusengashintshwa zisiprofeto zikaSimba ezo. Anikhulumi mina ngabanye abaprofeti engabazi. Even ne-relationship abo ningayazi ukuthi ngakanani noNkulunkulu. Kodwa mina ndizothi if nyani relationship yakhe noNkulunkulu ndingathini na that close or that beautiful ubabona nange-action. So bafowethu isikhathi nami siyanishaya ngoku. Yazi xa nikhuluma ngoNkulunkulu bafowethu kuma yonke into like andazi man. uNkulunkulu ndimthanda kakhulu bafowethu. Just to confess. Nami ndifuna ukusho nje bafowethu ndithi uNkulunkulu njengomuntu wasemhlabeni onamaphutha. Nami ndiyona njengomuntu wasemhlabeni silutyiwa lapha emhlabeni. uNkulunkulu ngwaphakade. So uNkulunkulu ngicela into ethelelo namhlanje ngoLesine ekseni.
Cela uxolo uNkulunkulu la ndone khona. Ndonile kakhulu. Ndonile kakhulu. So ndicela uxolo uNkulunkulu. So nawe lapha ekhaya ndicela ukuthi uxolisa kuNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Siyona uNkulunkulu ngokucinga, siyona ngokwenza, siyona ngokuthetha. Siyona nje kuNkulunkulu ngisho nangokuvuka nje unyathele. Siyona. Ngoba uNkulunkulu ubheka inhliziyo yakho. So lapha ekhaya ngicela ukuthi uxolise uNkulunkulu uzofumana indlela ukubonisa ukuthi ukuthethelela namhlanje kuseni. Uyofumana indlela yokuthi uNkulunkulu ukuthethelele namhlanje kuseni. Yabo. So bafowethu ndifuna ukubonga kakhulu isikhathi senu. Mina isikhathi